Yes, abaho accident nkashaha mwenda zihangwe aha rukatinda aho ba kansarazi bitu bantuga fero C5 kansarazi bitu bantuga mu district honorable Payasi urukujwekeranya rutu to sub county hamwe na kutamba moneka secretary for works kandi urukujwekera mu cyaro umujwekera wahabwa ngo masamba county ko bantu bagenda no habaho nka head on collision kandi motoka ya ibarbarmu abubona ba kansarazi yona bagitera ya hoho beyond recognition cyo kubanza moneka habirari secretary wanje barya kuzugitivu kandi abena korendero mu ya works kurunje munonga kandi habari umukazo mwe kandi atakurabya muri fo yona kandi abihekeze mitimihebi uko abena koremero moye abena gikoraje kurunje munonga konka bwene twa missinga kandi she is irrepressible inkamya ngo ari umuntu kujakisha kuba nabwo tinkamya bwene wakubasa ko bwene kuzora muzo munkito tugomera umuntu kumuzo munkito kandi apayase nawe ari umuntu kutisaje mu district munonga kandi bwene twa missinga maboko banyencha kareba ya twatwine kwigura border ya Rwanda hamwe na Uganda ahari kizinga so inje yariyo nataha kuza kutebya kanisa emerumoye yo kuza kwigura border aboko batwanda yaba LC1 na communities so yari mu organizinga kuza kwigura border yitu ya Rwanda na tungamo ahari kizinga border point then aboko atuzona border ziriyo za kwigurwa officially nyencha